Ha kasngi ke baseng RBOF ke penlong ya ke jing penkuburom ya ki samla pule ki bapas bha ha ki kerdan pule baper u presiden geseng RBOF uba bipul tangkiu ula penpau ya ke jing sokhya namar ke jing bombyang ke boarding electric ke balong ke wei ne ki jing e jong ki samla pule ke thany ke bawan ra ru ke jing e ha ke por ke bakidang don kam ban penle jingmot ha ki lennong kot bat om tang kata henry ke de ke wei ne ki mat ba ke them ribhoi district kamat ya shibun ke jing e na gadau jong ke jing penno siliang jong ki bor sarkar ha ke bai dei bat ke kom ai ke boarding electric ha ke ne ke district da ke baula buru i ke kom perkhat ke bong baya ke jilla baro ke wei ka laj la penmi na ribhoi district kat baya ke ribhoi district la penmang tang khendiat ke boarding electric ke balong tang live fulai kv ha substation bat la de jukhen tang bani bu jingkhen khendiat khensoi ke ribhoi district ka siu ya ke bai penon kam boarding electric sya ke sarkar palat ya ka ar pusau kelur tengka hak si benai. Hak baul ongru begini arteli kimat hak baidei bat ke boarding electric ka ribhoi district ka wan bhai sakmat nadu ke jing penmi ka boarding electric bat ka kom siu ya ka bai pendon kam laj. Henry la shule siliang hak kom penbiang boarding electric ha ribhoi district. Bat hak jaga ban bu spare da ka generator hak karkhana hak por balip laj. Henry ka kella khongpong bahab ban bu spare da ka laj hak por balut umpniang ke generator. Hageju kapor ubak sos channel so tunru ula benrap ya kini keju kamat bagar kom sam boarding Ribhoi district kalong ke benok siliang bha ke boarding ya ke jelas berkuai yang ini try pak niok dan 33 kV substation niok dan 33 kV substation kan berkuai sa kesong jonga perdan kalau kuai pas sa 11 kV kalau ni dong betul. Om tang ya ka boarding electric, lalu ni kan tu ya ka revenue. Lalu top ka top bro, lalu kan ya ka revenue. Kami buat kam tuna, hak sibla ka aku sautu sya ka Indonesia. Aku sautu tam ka ai sya ka Indonesia. Tang na district buat. Lagi grand ni akan revenue ni kawan bahagian. Lagi grand ni boarding electric ni pengi bun. We generate more electricity power from our own district. Hari lagi grand pak. Kaya isiu yang ni kita susah untuk beribu. Isiu dah kata 33 kV. What now dan kita kena beribu small skills industry. Shimlai कोई के बिल लाज जैसे साबु वजह henry ka generator juga perkembangan dunia ko wajah kamu ngah om mengabu backup ya ke electric city ya ke MCL henry ka punya ya ka jong daga DG hasan yang itu DG bagaimana lagi light speed dengan nyetang DG ada yang tak mau TDG, yo siapa? Merah berapa? Ngambil program TDG. Haklah macam tu berkat macam ni. Dari lembaga medical pesan, jadi ke dagoi bentar dari, jadi ke bentar lu bagi nak berkat. Baru raja kalau successful lo, kawan satu KB yang district. Teman lagi song pinang dan sur kecikun agak cikit bat keberkahan. Bak lembaga ni nilanglah sur, berpikir nilanglah sur, badan tersim, bansang yang bukti katana. Ibarat mengajar majapat yang para senang beradab. State government ngakwa ya ke cooperation berjumpi. Naman ba ngalai kidon shibun gibenta hakaba kipaipa dawara dawara kasaukai kino development kimi haka jing persya mentah ngalai ba kedon kalain juga tercicik kebi ngalayo ke report lagi engineers kong labun belasa tu mentah te kidon pat gibenta kiba kita jaga kimai te kum kini ki isu ngakwa ba banpin snow berterpadi kipaipa dalam mengikwa baga district kejungikan kiu nak kerpa yang kejungi trelang na paro kipan ng song kibaran haga district kabi kejungi bagian ai kejungi trelang sanong ingkit sanong enra ginon kam ba ikun kiti kejungi
kilong din kijungi kini i pa kita kinamilam jaga RBWF kasorga ki officers kila treba naga benta kejingmentoi kejungi kita ketika thong ke bangi habat dan bangi kuat dan ketu kerbal di baro ba inaya kejing trelang kaboro ki benta